La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi. Kongera gusubukura ingendo z'indege ku kibuga cya Goma ni ibintu byiza kandi bitanga icyizere. Ni ibintu bitanga icyizere ugende mu bihe turimo kandi birongera bigatanga icyizere ku mpande zombi byose bireba. Nibyo ibiganiro twagiranye na AFC M23 byibanze ku ngamba ndetse no gushyira mu bikorwa izigaragara ingingo zijyanye no kubahiriza agahenge mu bikorwa ibyo ari byo byose haba ku butaka ndetse n'ahandi. Ni ingenzi cyane. Aya ni amasezerano yanashyizweho umukono na AFC M23. Ni ingenzi cyane kuba ibyemejwe n'impande zombi byahita bikurikizwa aka kanya ku rwego rugaragara kandi rufatika ruba rwapimirwa ku butaka. Umwanzuro wa Loni w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano uha ububasha MONUSCO wo kugenga agahenge haba kuba umuhuza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yakomeje avuga ko MONUSCO izakomeza gufatanya na Ma23 abe na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'agahenge ndetse no kugarura ituze mu baturage. Gusa Ma23 yasohoye itangazo rikomeye cyane mu kanya gashize. Reka turebe ikubiye muri iri tangazo rya Ma23. Itangazo rya AFC Ma23 bamaze gusora mu kanya gatoya turabagezaho mu kindi kiganiro. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere wisanze kuri imibero mushya mu Rwanda, reba ngo handitse subscribe ukande kuri subscribe, ariko nanone ushobora gukanda kuri like ukaduha n'igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tumenye ko turi kumwe nawe kandi ubanye natwe 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo ciao ciao.